Siyabingelela Babu Dokotela baba wesizwe bawujabulile siseThekwini sisebhelidini esibizwa Nedbank House Building sise 19th floor sise dark room studio number 1 namhlanje sibavakashela Babu Mthembu usuka endaweni esibizwa ukuthi isemanzi Mtoti ngase Galleria Mall in case wena ungayazi emanzi Mtoti wena ubhala nje Galleria Mall uzobona umuzi wakho ngalapho nje umuzi ujobhekene negallery sike sayenza interview yakhe sithi ishow yethu exhaswe iPhytomed agent sasaphoqa ukuthi akafika sokhuluma into esayisisho mhlawumbe ukuthi iyona noma kuyona ngoba namhlanje ufike siphathele into esibizwa iPhytoblend herbal blend ufuna akasichazele ukuthi yini iPhytodistress iPhytoflex ifleclocidin yonke lento ufuna kube yena esho baba Mvelase awubingelele mkhulu Siyabingelela emakhaya njani namhlanje yeah mkhulu abantu abazozwa namhlanje sikhuluma ngoPhytomed yini uPhytomed kanti imoto kwenziwani uPhytomed khehla lami ikhambi leli elenziwe ngamakhwayisana abaziwa ngabathu ne now amakhwayisana asithathe imithi ayisetshenziswa obaba omkhulu bethu kudala bayithatha bayihlanganisa siyenziwa yiba ama capsules lawa esinawo njengamanje kusho ukuthi kulama capsules asiwabekele njengamanje siwathatha wonke siwadibanise ndawonye ebese ekwazi ukuthi asikhiphele tonic yethu esuke isila kuleli bhodlela kanti ngoba sikholela ekutheni mangabe uzoyithenga lento ibhodlela ngalinye lizoba expensive for you ugcine manje uthola ukuthi mhlawumbe nje bakuyi phytodiable izodina nento yakho ne diabetes but mase sikuthatha konke lokusihlanganisa kusidibanisela kusenzela wonke umuthi ukuthi sikwazi ukuthi silaphe ube izifo zonke kahle hlelo lo zifo zonke kuyakwazi ukuthi usebenze ezintweni zakho sifana nama ulcer mangabe uthi nama problems nama kidneys zakho ne problem kanti ne constipation na yonke into njengaleyo ilashwa yona le tonic esuke iseyenziwe yiwo wonke ama products ehlukene sawadibanisa ndawonye akwazi ukusebenzela kunomuntu ozothi ngingakwazi ukuthola just iPhytoblend yodwa if ngiyifuna ngizoyihlanganisa nePhytostress yes khehla ngakwazi ukuthi simtholele mangabe kunesidingo sokuthi sikwenze lokho siyakwazi ukumtholela kukunye kuhamba ngakunye kanje but sikholele ekutheni mase sikuhlangene kanje kune strength esiyisimanga ngalendlela leyo ukuthi izifo zakho ozaziyo nalezo ongazaziyo ziyaqubuka sisikhiphela ngaphandle ngale blend yethu yes okay kunomuntu othi uwake wezwa ngePhytomed bezopresent emsebenzini and then ukuthi akachazelanga kahle uyafisa ukuthi ukwazi ukuthi is it possible ukusayenza ukuthi ujoin nami ngibe distributor ngibe agent ikhona into enjalo ikhona into njengaleyo khehla yami inhloso yale business lethu lokuthi abantu abamnyama vele imali abanayo esikhathini esiningi but endabeni ukuthi mhlawumbe umuntu akwazi ukusiqalela ibusiness lakhe ngemadlana encane uyakwazi ukuthi ngale business lethu likuneze imali engafikelela ku 300% osuke ujoine ngawo wena. Okay, mesikhuluma ngeprofit, ngikhuluma nge30% profit ithwebha ngithenge ngo90 rand, ngidayisa u120. Lana kushuthi sibheka ukuthi imen joinisa kuba imalini joining fee and then iprofit yami emva lokho ithini lapho. Okay, sekuhlangene konke khehla kanye nezinto esokunikeza zona. Imali esibheke ukuthi umuntu asikhokhele yona iba u2756 rand. Kulo 2756 rand kukhona ijoining fee yakho, kukhona nemali yakho ezokwazi ukuthi kuthengele isitoko sakho. Kulo sitoko sakho sokunikeza sona, sokunikeza amabhodlela lawa anje awu50. Kusho ukuthi masolithola ibhodlela lakho masolidibanise kanye nalama products ethu selikhiphe ibhodlela eli1 uyakwazi ibhodlela lelodwa ulidayisa ngo200 rand. Amabhodlela awu50 wadayisa ngo200 rand ayakwazi ukuthi akunikeze u10000 rand. Ube wena ujoine ngamalini ngo2076 rand. Now khona lapho siphinde futhi sibe nebham. Kanti kuba lento zihamba ziyikhombo kanje itonic ihamba nebham yayo. Ibham le u40 rand kanjalo naye mase sikunikeza into zakho sikunika ibe u50 uzohamba ibhamu yakho idayise ngo40 rand therefore imali oyenza i10 over yakho 12000 rand ufujoine wena ngo2756 rand. Okay, uma sengifuna uorder futhi uzobe sengiorder kanjani? Khehla la mangabe ufuna uorder siyaphinda ngikathi wena ujoina siyakwazi ukunikeza izinto zakho stationery sakho uziordele directly from our factory ese Eastern Cape lapho Eastern Cape yakwazi ukuthola wona lama products wethu awumani wathola noma yikuphi lama products atholakala efactory yethu kuphela ese Eastern Cape ePort Elizabeth bakuneze nanka ama products ukwazi ukuzithengela mangabe uyafuna futhi ukuthi sikuthengele thina siyakwazi ukusikuthengela but ngiyakhetha ukuthi umuntu akazenzele yena ngoba so sesikutshengisela ukuthi product isebenza ngalopho hlobo sikudemonstrate ukuthi masozenzela yakho itonic uyenza hlobo lweni uyenza kanjani ikali zakho zihamba kanjani zayo yonke into and then so uyilapho wena masofuna ukuthenga lo usuyayithengela directly awudingi mina ukuthi uzokwazi ukuthi uthengele mase ngikufakile businessini wathola idistributors code yakho usuzimele sekushayela.
Okay. Yes. Uma mina ngithola nginabantu abangaphansi kwami kwamanye ama products wadayisayo mhlawumbe sidayisa stem cell ama stem cells maningi Yes. sidayisa herbal life ngizoconvince abantu bangena ikhona into engizoyithola mina kakhulu Khehla into phela wena ngokuthola kwakho ukuthi uyafundisa asithi uyalithola ibhizinisi usungena usune distributors code yakho usuyahamba ke wena uyadayisa ke manje uma uhamba udayisa abantu bakho bokuqala wathola abantu bakho abawu6 kukhona imali umhlomulo otholayo ubuye enkampanini yethu oyi once off fee wathola lo6 wakho u6 wakho uyakwazi ukuneza imali engafika la ku2000 rand uphinde ube nabantu bakho abaphenda u6 wakho uphinde kwenzela u36 kanjalo iya ngokukhula kanjalo imali yakho yephambili so nginqenela ukuthi sizikhuluma kakhulu yes ngifuna ukuthola lana Velasi nginesitolo esibiza ukuthi El Shaddai Herbal Shop yes ngizofaka ideposit ye rent iyonke imali engayikhokha khona kwaba u50000 ngaphinde ngasilungisa isitolo ngagcina ngikhokhe close to 120000 ukuvula isitolo kungakhona ukuthi okudayiswayo ngaphinde ngafaka isitokwe ephakathi close to 30000 and then I round up figure yemali yalesa sitolo incost 150000 yes ngiqala ibusiness lapho yes ngithi wena uthi less than 3000 rand ngingaqala ibusiness Khehla lami ngo2756 rand uqala ibusiness kwayilo 12000 otholayo ayikho imali oyinikeza umunye umuntu imali yakho leyo ye accountini yakho uyisebenzisa ngendlela othanda ngayo uyisebenzisa uyibhenga ngendlela yakho ethanda wena lo 10000 ungowakho usakweleti nakho imali eya enkampanini okwakho kuphela ukuthi uyakuqikelela ekutheni inyanga nenyanga zama ukuthi kube khona into oyithengayo from isitolo so that uzobonakala ukuthi usasekhona ebusinessini uhlale uactivated ungaactivate iaccount yakho noma mhlambe ngo500 rand ngenyanga ngayinje just ukuthi ubonakala ukuthi usasekhona kwisystem so that uzothi noma ngabe uyabathola abantu abasha beza kuwena uthola ukuthi ngaso sikhathi inhlomo lekhuza imhlomulo esuka ikhona ngaleso sikhathi ukwazi na ukuthi uyingene ama special offer ama bonus and everything ukwazi ukuthi uyithole nemali yakho kanjalo uyahola futhi ngokuthi ulethe abantu bakho ngamunye ebusinessini lethu wow yes kunomuntu manje uthi yena nomkhwena wakhe bahola imali yokuguga and then aphinde futhi umkhwena wakhe abamba amatoho la emavenini kunemali vesayithola and then uthi mase ba sacrifice umholo wodwa baqale business kakhulu they can't go wrong mntakathi ngiyakwazi babe wrong nanoma yini ngani ngoba njengoba ngitshela nje 2756 imali ezobe ihlala ingene ekhaya njalo nje Velasi ngifuna ungakuncengi we have to tell us the truth yes le business yama China lama China menxabana yahambe yaba sithemba kanjani ukuthi uPhytomed ukhona senoqedile unyaka nenza lento le mntakwethu mina ngangena ebusinessini leli ngo2015 lo ngikhona kwa Phytomed ibusiness lethu nama office ethu aloke khona ePA lokhuzane ePort Elizabeth la khona inamba yakho 94 Cape Road ePort Elizabeth uzofika ubathole khona yenziwa yonke lemkhiqizo lapho ka Phytomed okay ngoba ngibalela ukuthi we have noticed abantu bethatha izinto eziphuma eChina zidayisa unyaka wodwa mekuphela istock eChina and then ekuphelile abantu abazuba esimsizile iproduct umuntu akasayitholi at all umuntu kuwena umethi yena ucela ukumnika amabhodlela awu5 iqala usafuna ukubona ukuthi uzowadayisa yena imali ayofuna kuyenzeka lokho Khehla lami ngiyabanika yonke into yabo ile njengoba ngichaza nje leli lenziwe ngamakhambi ala ekhaya leli ikhambi labathu uThixo uthe badala abantu abadalela ukuthi babeke endaweni zabo ngokwahlukana kwabo kube khona indlela abazokwazi ukuziphilisa ngayo lawa amakhambi esintu lawo amakhambi abathwa amakhoyisani amakhambi obaba omkhulu lamakhambi walawa akhona khona la eSouth Africa imithi yonke la ekhaya lena ayiphumi eChina ayiphumi indawo and uyazi imithi yethu ukuthi once uyenza itonic yakho you can sit with this tonic for the next 6 months ingadayisiwe ikhona kwena but iphinde futhi kusebenzele because the longer it stays the better it becomes that is an African herb ayina expiry date lento lena ngokuhlala kwa isikhathi eside lesikhathi ivuthu ikhona la eAfrica okay abantu kuzothi abantu ethi umuntu ufuna ukukuthola uyathola la WhatsApp Khehla lami ngikhona ku WhatsApp kule number yami le ngiphe yona 0768725068 okay maybe kufonela abantu uyathola la phone ngitholakala kuye futhi le number yami 0768725068 Khehla umuntu uzofuna ukungena ukusendela email ufuna ukuconfirm ezinye izinto mntakwethu nginayo futhi email yami ngumthembu Stanley
365@gmail.com. uStanley wami uno e phakathi egcineni kusho ukuthi uMthembu Stanley STANLEY 365@gmail.com. Uma ngithi ke ngiyafuna ukuthi mhlambe aninama presentation abuya bekhona. Kehlela mawuthanda ukuthi sizokwenza le presentation ngalokho sibizele sifike thina ngakini. Yes, siyakwazi ukufika endaweni yakho sinenze le presentation, siyafika emasontweni, sifika yonke indawo la kukhona khona ungakwazi usiqoqela nje abantu noma abawu6 abawu10 siyafika ngakini sinenze le presentation noma ngabe ukuphi la South Africa. Mengi amaphilisi eTB ngidla amaphilisi ama-ARVs umuntu ngikhulelwe but ngicabanga ukuthi ngumuntu ohlushwa iback pain neBP yami yehlupha ngingakwazi usenze product. Mntakwethu le product lena isiyenze imanga ngalendlela yokuthi abantu abangabathola abantwana uyamthola umntwana la. Mangabe ukuthi une TB une HIV ukhumbule ukuthi mangabe une HIV insalelo lezi amaphilisi oyidlayo zisala ngaphakathi emzimbeni wakho ziba ngama toxins agcina sayinkinga kuwena. Now lama toxins asala ngaphakathi lento mayifika ngaphakathi ifana nomshanelo. Idudula konke ekhiphela ngaphandle. No ngicabanga ukuthi sizokwazi ukuthi eluphi usuku ongatholakala ngalocingo mhlawumbe usenkonzweni mhlawumbe usetohweni. Yes, khetha lami isikhathi engatholakala singasokuphela isonto. Angisebenze ke ngesonto ke ngoba ke kusuke kuyinto ukuthi ngisuke nami ngisekhaya ngenza zami izinto zasekhaya. Kodwa ke up to ukushuthi kusukela ngomsombuluko up to umgqibelo ngo12 ngisuke ngikhona ngiyasebenza ngiyatholakala. Okay. No sibonga kakhulu namhlanje besivashelo baba uMthembu uzositshela ngePhytoblend but neminye ke imithi but in the project enkulu iPhytomed ukuthi you can live your life ngendlela engcono kunalesimo okusona sacrifice less than 3000 bengenze example ngithi ngivula ibusiness lapha na ngo150,000 but umvela suthi ngo less than 3000 you can able to start a business that will be sounding and then imesikhuluma nge 3000 over 12000 300% profit. Wow, this is beautiful. Awuqashanga umuntu uvuka ngesikhathi esithando wena kuzokwenzeka nakwena kwenzekile nakabanye. Siyabonga. Ngiyabonga kakhulu Khehlela.